obiđemo i u popodnevnim časovima i da vidimo kako ide bojkot trgovinskih hipermarketa. Prodar. S obzirom da samo jedna kasa radi. Tu i tamo nekog ima. Idemo do Maksija. Zaista ono što smo vidjeli u Rodi izgleda da su građani poslušali akciju bojkota. U Maksiju opet nema gužve. Jedna kasa radi također. Dobro je, to je to. Sjetili ste da za razliku od prethodnog klipa idem kontra. Prvo sam išao u Rodu, po Maksija, evo na sad kod Lidla. Ovdje je malo bolja situacija. Složno možemo sve. Akcija je urodila plodom iz mog ugla. Znam kakva je situacija običnim danima, a kakva je sada. Evo idemo i u Dis, tu je obično gužva. Sad je predveče, oko 6 sati. Nigdje nikog. Dobro. Idemo na Mesare. Tu je obično red, čeka se, ali nema nikoga. Bravo građani. I ovdje. Radi također jedna kasa samo. Ajmo, ovdje ćemo izaći. Evo, samo ta kasa radi. Sami donosite zaključke. Mislim da će se posle današnjeg dana trgovci i vlasnici ovih lanaca zapitati šta dalje. Zašto je Srbija po cenama najskuplja u Evropi? A nismo tako bogati. Plate nam nisu tako velike. Idemo ideju. Onaj ko nije pratio jutrošnji klip, tu sam počeo. Sad idem u kontrasmeru. Šest velikih hipermarketa su u blizini moje kuće. Da vidimo o čemu se radi. Vidim da kasa ne rade, a ovamo nikoga nema. Evo da vidimo ovdje. Ima radnica koja ređe nešto. Na Mesari nije neka gužva. Prazno. Možda je odavde i najbolji pogled. Poprično da vidimo kako su te stvari rađe granice. Vidimo. Ovdje gdje je uvek velika gužva, nikoga nema.
neće ni od mene ništa dobiti. Evo, samo jedna kasa radi. Da izađemo mi. I još aman nam je ostao. A šta ćemo sa malim marketima koji se snabdevaju kod ovih velikih? To je drugo pitanje već. Da je skupo, skupo je kod nas u Srbiji. Čak ni jedna kasa. Jedna. Ima ljudi, poneko. Evo da vidimo u ovom delu. Sami procent. Se veđe nešto. Još i bolje vidi sve. Ipak se u Srbiji lakše pokrećemo u poslednje vreme. Evo i ova akcija za mene dobila čistu 10. Bojkot trgovinskih lanaca je završio kako je završio, a mislim da će se posle ovoga mnogi zamisliti šta dalje. Pozdrav!